Verona. Simi haali fi Verona ɓanndu an riɓay. Simi haali fi Verona ɓernde anden moƴƴay. ɓay Verona kaka Romeo e Juliette en. Findaare ɓe mullere nden Verona kaka Kievo Verona wonno, kaka Hellas Verona woni. Yo jamɗe kese wona moɗo musidɓe, haray mi hewrike mo be inde mum e yettore muɗum. Haray ko saɗi mon ko tuuli no andirɗon no hikka ko tour Milan. Simini noon hikka ko tour Milan hiɗon andi e yewti fi Treviso, hiɗon andi e yewti fi Milan. Hande noon hiɗe yewtude fi Verona. Verona ko adi kon kaka musidɓe men fulɓe duhiɓe e suddiɓe pay kon e mawɗo duumidaaki hino ɗaɓɓude arsikeji muɗum. Verona anndanɗa hoorema ko nokkure ka wimi hi duyi woni hino wurde, hino jokki naamo fulɓe, hino jokki diina islam. Verona no tawa si naamo tokkere enɗan hiɓe tawa e caɗe ɓurɗe tokkude enɗan ɗen e nder nokkure leydi Italie ka wonɗen ɗo fi wimi hi pular e pulako. Verona noon haray fi anduɓe ɓen tande nogay ɗiɗi nogay tati ɗum woni 2023 ko kamɓe noddituno. Hiɗon andi noon ko musidɓe men ɓe Brescia ɗum woni kawtal ɓe maɓɓe ɓen ko kamɓe naɓorno wargue ɗen on saahi ɗum. Verona si haalama ka sengo mullere ko nogay e nogay ɗiɗi ɗum woni 2022 ko wanno Brescia ko e demi final ɓe yaltinano hari ko cuɓɓet heddaniɓe fi kamɓe ka naɓɓorgol wargue ɗe ɓooyi noon e muɗum. Hiɓe duumi, hiɓe daaki, hiɓe anda e cae ɓurɗe, hiɓe mari fayɓe firnuɓe ka sengo ka mullere. Hikka noon ko enen e maɓɓe wondi. Hikka noon ɓe nootike noddaɗo ɓay ɓe noddi jama on nootike kamɓe kadi si noddama ɓe nototo. Hiɗon andi noon siɗa yewde fi Verona ma aɗo rentaw aflamjo maɓɓe on ɗum woni ardinaɗo mojobere maɓɓe nden woni Mody Ibrahima Diallo. Mody Ibrahima Diallo noon fiiɓe andama ɓe ko o musidɗo meɗe winduɗo o livre ɗo no gasa ɗe balɗe o yii miɗo fiƴƴinamo ko storiji ko musidɗo meɗen anndanɗa hoorema eltiɗo alɗuɗo wawɗo golle muɗum ɗen faltiɗo arɗo ƴetti faamu makko ɓangini mari ɓayi e nana ɓe naka meɗen kala ko winda wallina woday mo nafi. Livre makko si ɗon falama ɗo wawi mo heɓude ko Amazon naccane on ɗon liyan on ko kanko woni aflamjo hoorejo mo nokkure mojobere meɗen nden ton. Verona noon hiɗon andi si haalama ko bandam men Fatumata woni o mo yi'o toon hino yaha e nokkereji nokkureji fi ɓantugol bingawal meɗen ngal, fi ɓantugol wureje meɗen ɗen, fi ɓantugol negesenje meɗen ɗen komo Verona. Verona noon kadi si haalama hiɗon andi ko Verona e Mantova ko kamɓe hawtidi waɗi mojobere. Si nama noon kadi fi Mantova kadi ma ɓe Verona ɓen hiɗe mari toon kadi bandam men kajjata kadi bandirawo meɗen dadetiɗo dari wakkili hino e sengo anndanɗa hoorema ka needi sukaɓe ɓen ka needi fayɓe ɓen itti sikke ɗon fi wonaɓe jibinede ɗo ɓen. Verona noon simi haali siminni mi lintay mi faljayi ɓay Verona kaka musidɓe men ɓe panje ɓen woniri ma e waɗi tawiɓe noon kono hande yewten fi Mody Mamadou Wuri en e sukaɓe maɓɓe ɓen sengo ka mullere nden ɓay haray hiɗon andi ko kanko Mody Mamadou Wuri e Mody Amadou Diallo ko kamɓe hikka ni a woni ka sengo ka mullere ɓe Verona ɓen ɓe innino hikka hiɓe altude sukaɓe maɓɓe ɓen ɓay no wonɗo yirɗo ɗo ni hiɓe eltade hiɓe arda ɓay ɗi duuɓi sakkidoro ɗo fof hiɓe piiri dande ɓe naɓorali wargue ɗe nde woni wo nde woni koko coɓɓet watta ɓe ronka ƴettuɗo fi ɓe ƴettu trophée on hikka noon hiɓe arda ɓe niya o hedditiɓe fof kamɓe ɓe addorayɗi fof cenɗe ɗen fof hiɓe ñeeñi hiɓe alɗe sukaɓe maɓɓen hiɓe waawi hiɓe suusi ɗum noon waway wonde waway laatade ko saati kono no laati ɓay mi wi on hikka ko tour Milan le 16 août 2025 sengo Milan waɗa hiɓe goto tultu ɓay Mody Mamadou Wuri e sukaɓe maɓɓe ɓen capitaine maɓɓe on musidɗo meɗen on Abdoulaye Diallo ɓe inni wo kamɓe hikka ala hay e goto hay e équipe goto wawataɓe ittude e muɗum sina si ɓe towni wargue ɗe woni ɓe ƴetti trophée on ɓe addorika maɓɓe waway gasude waway newade hiɗa humpa andugol si waway gasude mbeɗe jonnuma rendez-vous le 16 août ɓay kamɓe ɓe Verona ɓen ɓenni ɓe tultata. Rahmatullahi haray ko Diallo Mamadou Wuri jibinande Fissa Tilimadine haray ko mi woni vice entraîneur équipe binen Verona e Mantova ko ɓetuɗo Milan inchallah.
ay objectif on taw ko moɓodirgol kala jibinande Guinée waw wonude nokku goto e nder ñallal gotal e nder Italie ɗo haray objectif on ko haray fuɗɗanoma ɗi duuɓi hewɗi kono ɓay hitande kala no ɓeydade haray ko ɗum woni objectif on ko moɓodirgol Guinée on e ñallal gotal ɓe andidira wayrunoɓe yitida haray ko ɗum ɗo woni objectif tawi ko noon feƴƴinde ɗon ɗum ɗo ko pije jala e ɓogodirgol ɓe nguureji haray ko ɗum noon foti haranɗo ko fair play jamon fof landa ina guere ina sonko e objectif on ko ɗum noon ko moɓodirgol Guinée goto kala waajo woni ardude ma woni fottude toon e hara tension ji memminako kala yiwiɗo ko tension memminto on tigui sippina ɗum tawti ɗum wawi ɗum nagol ma ɗum on tigui hewta hooreɓe mumɓen ha horoɓe organisation hara guere waɗali sonko waɗali ko ɗum noon message mari ko tournoi wona yeheede ɓe gandi noon kamen ɗe inna kan sikkiro kan hay goto faltake liɓede haray objectif on ko arrivé fof on e wawa gagnade trophée inchallah kono équipe mumen ɓenji ala toon e ɗum noon wati watayde équipe ɗum fof ino anda hande hande équipe ɗum fof ino fota haray komin débuté kon no yawitaki ɗo no yawitaki kadi ɗum on foto ɗum kono haray miɗen hooli ɗum o naɓore ɗum inchallah haray e équipe ɗum fof minen fota amen minen situé haray objectif komin landi jorɗe amen ɓen e staff on fof ko honno ko victoire kono kono innugol officiel noon oɗo no huula haray ɗum noon min ala ɗum wonira haray no wiɗon ɗo ni équipe on hiɓɓere so faade miɗe mari demi final wona ɗo fijere ɗo dans quelques minutes inchallah haray ko noon e nder préparation haray miɗen e préparation ɗo tournoi no organisa ɗo haray min jewti demi final e miɗen habbi tanga men on min naata objectif on ɗo kadi e ko yogol final e gagné trophée on yihi nodditi ɓe nototo si pular e pulaku nodditi ɓe nototo si lagine nodditi ɓe nototo awa noon nde ñande an a nototo kamɓe on ɗo ɓe nototo haray nde ñande kamɓe e sukkaɓe maɓɓe ɓen hiɓe ton e sonnaɓe maɓɓe ɓen hiɓe ton e mawɓe maɓɓe ɓen e ente maɓɓe ɗen ɓe fof hiɓe ton fi iwtirgol ɓaawo équipe maɓɓe on fi iwtirgol ɓaawo fayɓe maɓɓe alɗuɓe ɓen fayɓe maɓɓe ñeeñuɓe ɓen kamɓe kadi yawgol piiri dana fi ƴettugol ɗe warke ɗo woni on trophée ɗum ko homɓe noon waawoyta faale maɓɓe ɗen gasoyey miɗo tamƴini ɓay haray ɓe addude feere nden eɗon andi noon ka feere heeɓi ka feere sori wo no saati ka faale newo kono si faale yehi ɓaawo feere haray faale ɗe lutte wonde faale to ɓe ɓooyi noon goddande ɗe warge ɗon hikka noon ɓe inni hay e gooto wawataɓe ittude ka laawol faalaɓe ɓe ittude wo awa haray yo daw bimbi law haray wata on tultu min mi tultata kamɓe ɓe tultata musidɓe men ɓe werona ɓen hiɓe ton e nder balɗe arayɗe haray en fotti ñande 16 le 16 août sengo Milan hay koko luttite e fillede wattande ñande e sengo mullere nde e sengo naamuji meɗen ɗi e sengo finatawaji meɗen ɗin holliren enen kadi leydi ka wonnen ɗo hiɗen jonni nder juuɗe ɓayno mi wirata noon siɗa fa sa sembinali mo ma on watta habba janano ara sembina mo ma on Amadou Sow wii wo si kawtal ma darji hay añuɗamo a mantoraymo awa aren noon watta en inno kawtal meɗen ngal darja e añanɓe yiɗiniren ndaren si en fof en darjata si en mo be e meɗe wawata mantorde o oya kamɓe ɓe weronaɓe ɓe mantori pullo e pulaku taw an wonɗo darde on hiɗa mantori pular e pulaku kamɓe on ɗo hiɓe ton ɓe ni noon sukaɓe hedditiɓen hiɗo wawi mullere awa nde ñande on itta goreyaje ka nder tumbo katere min on miɗo ton taw siɗa ton wata goɗɗo fillanoma ko feƴƴata nde ñande kon ɓay haray werona hay goto fillantako ɓe ko feƴƴata nde ñande kon kamɓe fillanto hedditiɓe mbeɗen junni o rendez-vous le 16 août 2025 sengo Milan renen ɗum Allah sankay jokken men fiyugol ja hedditiɗen ko honɗude woni e ɓande jama meɗen on ko yeeso weli en ge sahi si Allah jaɓi